Hon bi xêr hatin ser seran û ser çavan hatin temaşevanên hêja. Te guherê bi sê pêşbazên nû bi hemû kelejaniya xwe bi pirsên cûr bi cûr îşev jî mêvanê mala we ye. Em ê binerin gelo îşev kî finalîstê vê hefteyê. Kan binerin kî li stûdyoya me ye? Hêvî tu bi xêr hatiye? Navxêrê davî. Em dikarin te bi kurtasî nas bikin? Tu ji ku yî çend salî yî? Bi çi re mijûle? Ji Diyarbekir'im. Erê. 36 salî me parêzertî dikim. Stajyerim ana stajyer parêzertî. û niha jî tu li virê ji bo têkoşînê. Têkoşînek girîng. Te temaşe kirî berê bername? Evet, temaşe kir. Çawa kelejaniye te çawayî niha? Na pırtine zêdetirine wisa. Pirtune? Na. Hêvî dibe Yekê xwînsarım wisa. He? Yekê xwînsarım ez. Hêvî dibe ez yekê xwînsarim. Kan binerin wê evî xwînsariya wî wî bibe serkeftinê an em binerin. Serkeftin ji te re? Eylem tu bi xêr hatiye? Em dikarin te jî nas bikin? Gerek spas. Navxêran da bin ez eylem ji geverê me. Geveriye. Erê li Diyarbekirê dijim, dişixilim û ji bo bername hatme vê derê. Li Amedeyê. Belê. Çi karî dikî? Mamostetiyê dikim. Mamostetiyê dikî. Te bername me temaşe kirî berê? Belê min temaşe kiriye. Tu dibe çi? Wê çawa be? Ez bêjim valla nizanim. Hêvî dikim baş biçe. Hêviyekî pir bi hêvî û xwînsar li vê diraye. Ez kelecanî tirim ez bêjim. Niha destpêkir kelecanî. Eylemeke çalakger li wê diraye. Belê. Ne were? Erê. Divê tu çalakiyekê bikî û Hêvî dikim ez bikim mamoste. em jî hêvî dikin ku her yek ji we lê mixabine wê kesek bibe finalîst. Ne were? Sê hev çênabin. Serkeftin ji te re dixwazin? Gerek spas. Umît tu jî bi xêr hatiye? Belê, sağ olun. Em dikarin te jî nas bikin? Spas. Ez Ümit ji Wanê me. Belê. Li Wanê beşdar dibim. Ha tu ji Wanê hatiye? Belê. Sersera, Wanê serçava hatim. hatiye? Ji bo bername pêşbirkê. Xêr hatiye. Wisa karî ji Maryariyê dikim. Belê. Bi taybet. Bu şekli. Te jî temaşe kirî bername? Belê em temaşe kiriye. Heycana te çawayî? Kim? Kêm? Pinekî pir. Ya min ne bu? Hatta hep qet tuneye. Qet tune bu niha biçek. Biçekî hindik û li vir jî xwînsarek li kelek am ê kan binerin em ê ji ev dûre çi bêjin? Hûn amade ne? Amadan. Wê çaxê. Gerko temaşevanên me jî li malên xwe amade bin. Te guherê dest pê dike. Berî ku ez dest bi pirsa bikim, bi kurtasî hûn hez dikin ez behsa pêşbaziya me bikim. Pêşbaziya me ji 4 merheleyan, ango ji 4 beşan, ango ji 4 etaban pêk tê û di her beşek xwe de 5 pirsên me hene. Beşa yekemîn û ya duyemîn diqede pirsên me sedî sed hene. Pirsên sedî sed pirsên bi rîskin. Hûn dikarin puanê xwe bikin du qat an jî puanê we nîvco bibin û nîvcotir bibin û nîvcotir bibin. Wisa bi dev û riya puanê we biçin erdê an jî we derxin em bêjin du qata. Di beşa sisiya de pirsek me bi deng heye. Em ê li dengekî gudarî bikin. Li gora wî dengî pirsê ji we bikin. û beşa çara beşa finalê ye. Di wê dira de dem tune ye. û maseyek derbasî masê din nabe. Di beşên me dinê de ger ku masayek şaş be, galet bersiv dabe, masak dinê zû vê ketibe, ew kes mafê bersivê distîne. û dîsa piştî beşa finalê, ger ku kesek ji xwe piştî 5 pirsan nebû be finalîst, dîsa pirsê me sedî sed hene. Lê ew şert heye, dema ku di beşekê de hûn qet bersiv nedin, mixabin. Hûn nikarin pirsên sedî sed bixwazin. Ya din jokerê we jî di beşa finalê de ne. Jokerên wê ku hûn bixwazin pirsê biguherînin bijim ev pirs neeciband. Qet agahiyek min ser vê pirsê tune ye. Ez dixwazim pirs bêguhertin. Em 5000 puanê we ji we distînin. Ew jî ji bo min in, ew 5000 puan. Ez jî xwe didim ser hevdû dawiya bernamê de nizanim ez ê çi qezenc bikim. û ger ku hûn bixwazin vebijêrkek şiqek galet jê derxin 2500. Hûn bixwazin şiqek din ya galet jê derxin 5000 puan em ji we distînin. û bi vî hawî êdî çi qas puanê we bimîne. Ger ku pirsek we tune be heye. Na. û ger ku temaşevanên me jî amade bin. Beşa yekem dest pê dike. Bila pirsa me ya yekemîn B. Birayê hevjîna zilamekî dibe çiyê wî? A. Bura B. Bira C. Hevling D. Pismam. Eylem.
Ez dibêjim hevding. Dego ere. Ere. Eylem dibêje C hevling. Gelo rast e an na. Hêvî masa te veket. Bura. Dego ere. Ere. Hêvî dibe A bura. Gelo rast e an na. Saat baş. Te pîroz dikim. Zor spas. Hevling çi Mamoste ye hevding tiştek diye. Hevling tiştekî din ye. Bura ji me re rast natiye. Tê jî ji xwe naçêbim ji ku belkî hevding. Hevling dema ku du mêr newre û bêjin Du zilamên du xwişka bin. bi du xwişkar zewicandî bin newsa hevjînê wan bin wê çaxê dibin hevlingê hev. Bura jî birayê bû Birayê hevjîna mereyê. Erê. Mixabin. Çilêne. Canê te sabe qet moralê xwe Erê. xera neke. Hêvî gotibû ez xwînsarim bi xwînsarî jî bersiva yekemîn da em ê derbasî pirsa xwe yî duyemîn bibin ger ku hûn amade bin. Hûn amade ne? Belê. Wê çaxê bila pirsa me ya duyemîn B. Şivan kîjan karê li jêr dike? A. Pez diçêrîne. B. Çêlekan diçêrîne. C. Golikan diçêrîne. D. Mirîşkan xwe dike. Ümit. A bez diçerine. Te gu erê. Erê. Ümit dibe A. Pez diçêrîne. Gelo rast e an na. Pez diçêrîne ma wê çi bike ne were? Hûn qet li gund bane we şivantî kiriye? Ez gundî me ji xwe. Em jî gundîne lo ma em çi? Ümit em jî gundîne ma em Belê. çi? Ma em ser hey ve hatine. Min Yani we bez karê çêrandî şivantiyê Belê me biçûk cara mirov li gund çêrandî. dimîne lê mirov şivantî ez heya doda saliya xwe li gund bûm lê min şivantî nekiriye. Ez gund bûm şivantî kiriyem bez çêrandiye. Te pez çêrandiye. Gavantî, Na. eylem. Ez nebûme şivan ji gavan jî lê ez zanim çi ye. Te li gund Ere dijiyayê ez li gund gund. jiyim. Ez hê jî Berîvantî kiriye? Na. Berîvantî jî nekiriye. Hêvî te? Nam jî nekiriye. Te jî nekiriye. Na. Ümit bi avantaja ve çaxê. Ne were? Ji ew beşa min dihat. Ji ber mesela ku te dî mirov ez her car ez ji veya bawer dikim. Dema ku mirov jiyana gund dîtibe û ji bo ku mirov ji hêla çandî bi gelek tişta hesiya be avantajek pir mezin e li gora kesê ku qet gund nedijibin. Rast e. Ji bo yê min pirsek wisa merak kir gelo hûn li gund jiyane an na. Em derbasî pirsa xwe sêyemîn Belê. dibin. Wê çaxê bila pirsa me ya sêyemîn B. Ji bajarên ku navê wan hatine guhertin kîjan şaş hatiye nivîsandin? A. Dêrsim Tunceli. B. Hewlêr Erbil. C. Dîlok Antep. D. Semsûr Urfa. Eylem. Mesut Özpekir. C. Dîlok Antep. Te gu erê. Ere. Eylem dibêje C. Dîlok Antep. Gelo rast e an na. Mixabin xelet bû derbasî Ümit bû. Ümit mafê dersi ve yetê ye. D Semsur Urfa. Te gu erê. Erê. Ümit dibêje D. Semsûr Urfa. Gelo rast e an na. Saat xweş. Eylem Semsûr navê wê ku hatiye guhertin û Semsur Adıyaman. pişaftine asîmile kirine Adıyamanê newsa. Te pir acele kir ez jî xwe ji bo bersivê ji bo wê. Hiç de xilas nekir jî min destê xwe lê. Dema bersiva jî xwe yê te acele kiriyana tu li ser bifikiriya ez bawerim tê jî rast. Ere mamoste. Bersiv bidaya. Nexeme hîna pirsên me hene, hîna beşên me pirin. Em hîn li virin şev li ceme gundiyekî me kesekî temenî û dirêj digot şev dirêj e, qîyamet dûr e, hîna me ji hevdûra hîn çîroka bêjin. Hûn amade bin pirsa me ya çaremîn tê. Bila bê. Belê. Bila pirsa me ya çaremîn B.
Çiyayê Nemrûdê ku gelek kes ji bo derketin û avabûna rojê temaşe bikin diçin ser. Li kîjan bajarê Kurdistanê ye? A. Semsûr B. Dîlok C. Riha D. Agirî. Eylem A. Semsur. te guherê. Ere. Eylem dibêje A. Semsûr. Gelo rast e an na. Saet xweş. Te got diyadin de Semsûrê bime da wenda kirin. Li vir jî bi te da qezenç kirin. Ere. Ne were? Tu çûyî Semsûrê? Na, asnacım. Ne çûyî? Kesekî ji we çûye? Na. Lê çay Nemrûdê tetwanê jî heye. Li wir jî heye. Ev jî kirat hebe. Nemrûdek li wir jî heye, li wir jî heye. û ji hev pir cudan ji xwezaya wan jî. Li wir gola kiraterê heye. Li wê dira şûnekwarek bêjin dîrokî ye, bermayiyên dîrokî hene. Hêvî tu çûyî ne were? Çûm. Ez jî çûme divê her mirovek ku ser vê axê dijî an jî ser vê axêna jî her du Nemrûdan bibîne ne tên Nemrûda. Semsûrê Nemrûda tetwanê jî. We pîroz dikim em derbasî pirsa xwe yê pêncemîn dibin. Dibe? Hûn amade ne? Erê. Kelecaniya we çawa ye? Çû ne were? Ya mı çum heme xalat gotum. Eylem de min çalakî çekire min ya min giş çû. E baş e we çaxê bila pirsa me ya pêncemîn B. Di çîrokeke zarokan de ya ku li birca kelehê tê zindanî kirin û bi porê xwe yê dirêj tê naskirin kî ye? A. Pollyanna B. Rapunzel C. Gretel D. Keçka Posor. Ümit. Ez evî hinekî du dilî mam lê Demate yetiçi hayde cehebe. Bazda saniyede. A. Pollyanna. Te gueri. Erê. Ümit dibêje A. Pollyanna. Gelo rast e an na. Xabin. Xelet bû. Masa kesekî şîn vê neket ji ber ku we zû pê lê kirê. Ne were? Hêvî cî zû pê lê kirê, eylem cî zû pê lê kirê. Wexta mirov zû pê lê dike, sistem otomatik we jê davê je ji bo ku neheqî çene bi huncarek din pê lê nekin. Çawa de qediya hûn wisa pê lê kinê çêtir e. Mixabin xelet bû em mafê bersivê nikarin bidin kesekî lêberî ku em bersiva rast bibînin kam ji hevalê xwe din bipirsin. Az bejim. Eylem tu bûya tê kişan Rapunzel. hêvî? Rapunzel. Rapunzel ne wisa ew por dirê. Belê. Kam biner. Rapunzel. Belkî ne Rapunzel be yanî. Ji ber ku carnat pêşbazî wisa heneka mere dikin û mirov şok dikin. Gelo bersiva rast kîjan bû? Ümit. Te qes te xwendiye jî. Çîroka Rapunzel. Rast e ez navbera her diyo damam ji xwe lê Ji kelecaniyê te Bawer adwê kim acele şey. kir. Ji ber wê jî xemnîne caniyê te sax be. Nexeme. Bila veya te bêhêvî neke vay hêviyek qerra selvê dirayê ne wisa hêviyek xwe. Elbir ve Em binerin de encama beşa yekem de herkes çend puanê we hene. Hêvî 1000 puan, eylem 2000 puan û Ümit 3000 puanê xwe hene. Qet wisa lê mêze nekin û bira moralê we xera nebe. Ev tablo di pirsa dawî de sero bin dibe. Hîn destpêk bû. Hîn nûh me ji hev dûr got merheba hûn bi xêr hatine. Ne ev merheba bû ne were? Ev bi xêr hatin bû. Em ê niha derbasî ji xwe etaba du yemîn bibin. Ji ber ku di navbera beşa yekem û beşa du yemîn de pirsên sedî sed tunene bi hevdûv girêdayî ne? Hûn amade ne? Bele. Merhaleya du yemîn dest pê dike. Bila pirsa me ya yekemîn B. Demokrasiya Atînayê wek pergala demokrasiyê ya ewil tê pênasekirin û di demokrasiya Atînayê de ji van kîjan xwedî mafê hilbijartinê nîne. A. Kesên ku bazirganiyê nakin B. Kesên ku ji Çîna jêrin
C kesên ku nezewicîne, D jin. Ümit Ez ê nekî bifikirim. ki ne xwedî mafê hilbijartinê. Garip bir dengê bifikir ha. Garip wan tiştê şêxwe de dimera her derkî. Lê dema te jî Demokrasî kêm hatine jî de hebe. hatine. 12 saniye temane. Belê. De ne? Edibên jin D jin. De goyere. Erê. Ümit dibêje de jin. Gelo rast e anna. Saat xweş. Spas. Pîroz dikim. Te texmîn kir an Min texmîn kir dema hatînayê da yanî dema wî çaxê jin ji bo hilbijartinê ne mafdar bûn. Ji xwe piştî 1900 wî çaxê şûn de jin mafdar dibin. Musa bi fikir çêkir. spas. Te pîroz dikim. Sağ ol. Ger ku hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya duyem ya merheleya duyem bibin. Amade ne? Erê. Bele. Wê çaxê ji bo merheleya duyem bila pirsa me ya duyemîn B. Piştî têkçûna kîjan serhildanê Rojnameya Cumhuriyetê karîkatûra Kurdistana xeyalî li vir meftayê weşand. A. Serhildana Şex Saîd, B. Serhildana Agirî, C. Berxwedana Dêrsimê, D. Serhildana Simko Axa. Hêvî Serhildan Agri. te guherê. Hêvî dibêje B. Serhildana Agirî. Gelo rast e anna. Saat xweş te pîroz dikim hêvî. Spas. Butonê me pir sakînin vê carê hûn zanin. Beşa beriya we yanî wek reqreqa mertara bû wisa. Newsa. Li bin goyê hev diketin. Sê pêşbazên me wisa têra xwe sakîn wisa dibên. We pîroz dikim. Baş hûn baş dişin halê Belê. hazir. Kan binerin heya dawî ew ê rewş çi be? Pirs şawane zehmetin na heya na pirsên wisa uf ev çi pirse ya ma mirov bê pirsê jî di pirse hatine. Na. Ah. Ne were? Heya naxweş. ده اول ne pirsgirêk. زحمت نایش خود. Hêvî ji xwe divê dehê ewil hêsan problema wan tune ê wê çaxê ji bo pirsa sêyemîn hûn amade ne? Erê. Bele. Ger ku temaşevanên me jî li malên xwe kêf kêfa wan be û amade bin kêf kêfa wê ne were naşibe pişta masê û butonê bila pirsa me ya sêyemîn B. Yekem Mewlida Kurdî ji aliyê kê ve hatiye nivîsîn? A. Heyderî, B. Ehmedê Xanî, C. Melayê Cizîrî, D. Melayê Bateyî. Eylem Melaye Batı. te guherê. Ere. Eylem dibêje D. Melayê Bateyî. Gelo rast e anna. Saat xweş te pîroz dikim. Spas. Kes şo me bilda Kurdistane? Min xwandin. Xwandiye. Hata xwendiye. Bele. Min jî xwandiye. Ê hûn zanin bêjin yana? Na. Çimanî zanin bêjin. Ben bizamin jî na. Ez piçek zanım le. Yani we zanî ban hem lê bo bida gotin. Qet nizanî bêjî. Qet. حمد به حد بو خداي عالمين أو خداي دائما ديني مبين أم كرنا أمة خير البشر تابعي ومقتداي نامور Saat xweş. Gişî dizanî ez bere? حتى نبي Heta nevî. Saat xweş. شخوا حتى نبي تتخواندم زانجما Bêjî te pîroz dikim. سپاس Ê em hêdî ber bi dawiya beşa xwe ya duyemîn tên. Niha pirsa me ya çaremîn ji bo merheleya duyemîn. Hûn amade ne? Erê. بله û ger ku temaşevanên me jî li malên xwe amade bin bila ji bo merheleya duyemîn pirsa me ya çaremîn B.
Kijan organa me ne cote? A. Kezeb, B. Ruvi, C. Fatreşk, D. Gurçık. Ümit. C. Fatereşk. Tegoeri. Eri. Ümit dibêje C. Fatreşk. Gelo rast e Anna. Saat xoş. Yedin şuhe. Cotin. Gurçık şu. Yani gurçuk jotin kezeb Jotin, u kezeb. le rovi şuhe. Cotin. Zede ne? Pır şuhe. Ne olsa ne mesela Bəli. jot bu ne yawe. Te piroz dikim. Spas. Bes tiştekî pêşniyareke li we bikim bêtirs lêxin. Yani dibe weke ku hûn difikirin hûn bersiva we dizanin an nizanin hîç li bendê nemînin. Lêxin ji xwe wê kêliye hûn dikarin dîsa avantajeke ji bo her siyacî dibêjim. Bəli. Yani migot ya li gora beşame ya berê hûn bi tirs nêzî bûtona dibin dev destê we nakin rehet bin. مامۆستا من جارێکی لێ mêzan dibû mamostê dî digo hûn gelek xweş destê xwe lê dan hûn kulma lê dixin hêdî pîçek bo hinek dijî lazim e ew ben شخوا نحوجي وكل مالي از بحثان كي لزبوني دكم درحل تشاوا من ده خوانت بلكني بيترس و بي برس برسا شخوا از دكم ونامدنا جبو برسا بنجامين يا مرحله ديمين Eri. وغير كو هونجي اماده بن لمالين خو بلا برسا ميا بنجامين بي پیش گوتنا her giha li ser koka xwe nokta bikijan gotinê tamam dibe. A. Şîn dibe, B. Reş dibe, C. Xwar dibe, D. Rast dibe. Eylem. a şîn dibe Te goyerê. belê Eylem dibêje A. Şîn dibe. Gelo rast e Anna. ساعت خوش eylem. Eylem tam çalaki çekir ha bu saniye. Ya da çalaki bu. Du beş qed yana wejheyi. Pirles şuna خلاص. Ev çi bu? Bir can bet işte kambener nica çem puanı vehne. Merak dikin. Hevi 4000 puan. Eylem 8000 و ümitçi 9000 puanı vehne. Le qed nebejin. اوه خلاص ما برنامه قضان ووایم بون فینالیست دبکو اف تابلو سر و بن بوه و نکوینی جارا وانه پوانه وان زیده چالاکی بردوامه نواره و هیویجی بردوامه ناوه و هر سیاجی نهاج بوه پیشبازی پر بمعنی Bəli. yani hevi و امید شخواه Çirkin همان kurdi. نوسا و کسی جد orta و دهی کو چالاکی açıydı ki yani اون her sebebin yek ihtimal akun her tecrübenin finalist yani ha. Hey ihtimal akun. Kun beylem tıkanım behbura çekin. Devlet un cihati bin kerem kin her tecrübe usa rakoreke usa bişkinin yani her sebep havra bin ez finalist. dixwazim Xemnine canı ve sağ yani. İcar ما قلت بو چه؟ ما قلت بو 5 آیه کم و یاد دویم بقدر اما پرسن سدی 100 جواب بکن. ایجا ازش کلا کاخوش ملی خوی راستید جهیوی دست پی بکم و ازش بپرسم. هیوی تو پرسای سدی 100 دخوازی آننا. Evet xwazim. دخوازی؟ Evet. Tamam. اف پرستنش بوتیه بوتون تونیه حوالندنه برسف نادن و پیل بوتونجی ناکن. Vakt heye ji bu ya? وقت تونیه. راحت بیانی. گرکو هیوی آماده به او تماشاوان المجی بکلجان لبندا پرسا سدی 100 بن بلا جبو هیوی پرسا سدی 100 بی زانستا کلسر اردهجه لیکولین دکه کی جانه A. Termoloji erdhej nasi B. Zermoloji erdhej nasi C. Erdmoloji erdhej nasi D. Sismoloji erdhej nasi Sismoloji. De. Te goyere Eri. Kutubu ez xwinsar
ماجی باور نکرد بود. هیوی دی بیجه د سیسمولوژی گلو راسته آنا. ساعت خوش تپیروز دکم. هیوی تدست بکریه تو دکه دوزا یا؟ نه استاجر مانا. از مراخ دکم دماغ تو هر دوزان تی وسا خوینسار و حاکم بک. غلطه قصور İtiraz kın. تی وسا خوینسار یا تی وسا وقت چالاک Doze ve guerrayo. Gora doze ve emedlim nermendi. خوینساریت هنه کی نه کدین ساکینه جی. Evet. نه وره. اجازه مخابن لوی ولاتی نممکنه کو پارێزەرێک و دادگە هێدا No حوجب كم شرجي بكن يعني. من شەرجی بکن. te پیرۆز دەکەم سعاتاتە خوۆش. Soru pas. ئەیلەم ئیجاد دۆرات تەیە. تێ چالاکیەکێ چێکی نزانم جات تو زانی. Tu pirsaş sedî se dixwazî an na. Dixwazim. Dixwazî. Dipirsim ha? Kerem bikin. Ger ku eylem amade be û ger ku temaşevanên me jî ji bo pirsaş sedî sed ya eylem amade bin bu re bersiv bidin. Bila ji bo eylem pirsaş sedî sed B. Di kîjan ramana felsefeyê de Xweda di şemala mirovan de ye. A. Agnostisizm B. Ateizm C. Materyalizm D. Antropomorfizm. Ez bifikirim henekî. Kerem ke dem tu ne ye? û mafet heyî tu çalakiyekê jî çêke yanî. Pirs ya te, bersiv ya te û çalakî jî ya te. Kerem ke. Mamoste ez dibêjim burayı kesin. Antropomorfizm. Okuyamadım. Ez dîsa ji bo te telaffuz bikim. Mamoste Antropomorfizm. Antropomorfizm. Te goyerê? Belê. Eylem dibêje de antropomorfizm. Gelo rast e anna. ساعت خوش te pîroz dikim. Spas Dipirsên mamoste. sedî sede we xêr e we berra ser pişta hevdû dayê û bersivên rast û puanê xwe dikin duqat. والله di beşa sisiya de ez ben qeyûnê şûr û mertala li hev bikeşin. Ana hûn piştî veya puana bibînin binerin bê çi diqewime. Te pîroz dikim niha jî dora umîd e. Belê. Em ji te pir bi umîdin. Spas dikim. Umîd, tu pirsa sedî sed dixwazî an na? Belê dixwaz. Dixwazî Erê. û amadeyî? Amade me. Ku tu amade biz napirsim. Ne am dikarim kirim. Tamam. Ger ku umîd amade be û temaşevanên me jî amade bin ji bo ku alîkariya umîd bikin. Ji bo umîd bila pirsa sedî sed B. Jiyên jêr kîjan ji bo nexweşiyeke ku ji sedema zêde pirbûna selûliyan hücreyan pêk tê re nayê gotin. A. Sorik B. Kulgirê C. Wermok D. Ûr. Selûla yani hücre. Ji pirbûna hücreyan, ji pirbûna selûleyan pêk tê. Ji vêya re nayê gotin. Heva hinekî ez ê bifikirim. Tamam, kerem ke. Dem tu neyê ji xwe? Em li virin û ji xwe zivistane şev dirêje, siyamet dûr e. Hîna bastêq û beniyên me hene. A. Sorik dibêjim. Te goyerê? Erê. Umîd dibêje A. Sorik. Gelo rast e an na. Pîroz dikim. Spas. Ez bu her tiyacı pîroz dikim. Kesekî bersin mersin nedabûn we ne rast bêjin na wisa Naxwast ve ne dame.
ولد بشابر دجي هوالك جوما مستت برسوا بدي تنكا قلي ليه مخابن نقلي اني وش خو برسف جدا كامل مجوگای پنری وانه بینم تنانيه نه هاي لو هوالو هلا او برسن هري زحمت كيشان بون وانا تخن دورا و 100 بنيري وانا نانيه ما اسفالا تجواني و بگوتا من بانیا جاي انت صاحبه ایوش كان بنرن ده انجام برسن سدي سد اجا هركه كم بواني وهنا هيفي بواني خو كر دقات وبو 8000 بوان خو هركه سيكر دقات ايلم 16000 واميد جبو 18000 بوان وديتنا برسن سدي سد شل مره دكن بله يعني مروف دردخن جور عزمانات بفريد خينن برسن سدي سد جارنا وقت بالونه يه كنا بخينه ودرزيه كتير هذيك باشا دي برسن دنيا ده احتمالات كو بتقه هي جبروي دبي هون هاي جو بوانه خو وهاي جو برسوا هبن وبيروز دكم ساعات او خوش بوانه و باشن وخوش دچه كلا جانيا و چاوي دما کو پر سنه کی زور دبه کلجان زیده دبه اذا برا اوقات شي بفهم اوقات ببه يعني اره جبر كو يك جواب فيناليستي حفتي الكردستان بقره يك جواب فيناليست او فيناليستي حفتي بشتي سي حفتيان سي فيناليستين با هفدو و جبو خلاطه مهانه تيد كوشن دبر نوره كابن نوا پیش بازیه جبر و دوی کلجانیا و هبه ایجا مگوتو بو چه مگوتو بو بشامه سیمین چاویه بدنگه نوره اون آماده نه بله بشا سیمین دست بکن جبو بشا سیمین پرسامه یکم ام لدنگ خواه گوهداری بکن بلا دنگ بی بلا پرسامه یکمین بی اف سترانا بناوه آی لیله کونها هون لی گهداری دکن یا کیه آ تحسین تها ب اردوان زاخوی ج ایاز یوسف د سعید گباری امید ایاز اوسر دبیشم جه تگویری اره امید دبیجه ج ایاز یوسف گلو راسته آنا مخابن امید نراست بو گلو ماسا کسی کی وید که کسی گیدن کدام خود پیله کریه مخابن تنیه جبوه ام نکارن مافه برسوه بدن ایلم او هیوی لیکام جواله خوب پرسن ایلم تو باته برسوا تو برسوات چی با ما مستحس كرنا من سر تحسين طه اردوان زاخوي او اياز يوسف وكيك ازوان هر سياجي هر جار تبليهات به ليه ازدان بيجم تحسين طه تبغى تحسين تهانه هيفي نقول سعيد يوسف سعيد يوسف تنه اياز سعيد جباري سعيد كباري تبغى سعيد جباري دنگا پرنازناکم از نام موزیک فرتنه كان بنرن هلا به برسوا راست چیه اردوان زاخویه نوره امید بس دنگه وان تبله بكرن نوره مصانع بس سعيد جباري دنگه وان نايت يعني سعيد جباري دنگه توني وان نزكي هفن سعيد جباري برجوداي سعيد جباري جبا كل بسكيجي دخه وبتمجن بتناسري خو قال لك جار عليه دخه اللي دنگه تحسين تها شو بر رنگی کی جداتر و دنگه تحسین تها ویه به اردوان و ایاز را نایت هبله هب کرد من دنگه تحسین تها ناس ذکر جبر بهنه کی مشکل بریوانه مالورانه شرینه وی به خدانه تحسین تها بتر تدیج بس ناس کن
Ne var? بله سان خمنینه لیهون نخمن. هر چهار ناوی کو درکتن جی و ناس دکرین ارز ناستکم ده کلاسیکی me کردی ده چهار هنرمندین می به ناو دنگ ایجار ام هدی بر بداوی و دچن نهاوی پرساب دیمین یا بشا سیمین به هون آماده نه اره بله گر کو تماشاوان مجل مالن خو آماده بن جبو بشا سیمین بلا پرسامیا دیمین به گاوا هیو دکوه ناوا سیا جیهانه و تیریجن روژه ناگهجن سر روی عرده جویره چته گوتن A. Reş girtin B. Heyv girtin C. Esiman girtin D. Roj girtin Umid ب هیو گرتن De go ere اره Umid dibêje B. Heyv girtin Gelo rast e Anna Saat xoş سپاس Te pîroz dikim Beşa sisiya lê pirseke hêsan bû Ne were? اه Nizanim pirs nedîtin ez niha bi were dibînim dibe ku heya dawiyê pirs wisa hêsan biçin ha He? Hûn bi şensin İnşallah. بیرم شانسی خو Hûn bi şensin ha Di jiyanê de çawa ye Wek şens her mirov dibe ya bi giştî şensê min heye an tune ye یه من تونه سر رو بیجه Çima ya نزانم Kuru tu pir bi şensî vat hatiyî te go erê niha milyonan kes te temaşa dikin Çawa bê şensî ایرو وسا قومی لی جیانا مدا زیده از نباورم Tu کشان wisa de hezir yani difikir Eylem Mamoste ez çime ser avê avhej dibe Wow Rastî dibêjim Ay bemzûk avê bername biqedîm berî ku teknîk meknîk ama xerab vel bir Hêviyê Yemin az bu xud benim şansım ne ne? Erê Le der doram dibêjim na. Dibê şansı dibêjim. Wow Yani ez jî dibêm ez pir bişensim gelek xalên wê hene ku çima bişensim ez xwe pir bişens hîs dikim û yek jê ku bi zarokan re dixebitim bi taybetî zarokên Kurd re ji bo wê ez xwe pir bişens hîs dikim Ew şansekî mezin e mamoste شانسه که به تایبتش û madem Musa meqala şensê kir em ber bi pirsa xwe ya siyemîn biçin dibe Bele ger ku pêşbazên me û li malên xwe jî temaşevanên me amade bin bila ji bo merhaleya sêyemîn pirsa me ya sêyemîn bê berhema dîroka wêjeya Kurdî a kîjan nivîskarî ye A. Qanatê Kurdo B. Ordîxanê Celîl C. Feqî Hüseyin Saxniç D. Mehmet Uzun Umid د محمد uzun te go erê اره Umid dibêje D. Mehmet Uzun gelo rast e Anna Bixabin xelet bû eylem masaya te veketiye Mamoste Mafê bersî ve yete ye 40 saniyede Feqî Hüseyin Sabiç ez dibêjim Te go erê Bele eylem dibêje C. Feqî Hüseyin Saxniç gelo rast e Anna Saat baş te pîroz dikim Ümid te acele kir نزانم تبل هف اولی هیک و شق نه تبون مگم محمد uzun هیک و شق نه تبون دماغم محمد uzun دید مپلکر دیروک و ویژه کردی نویس Em bi vê münasebetê her Dibek tebli hef nivîskarên xwe û jevanên xwe Kurd jî bibîrtînin. Çawayê navbera we wêjeya Kurdî باشه dixwînin? اره Xwînin Bêtir ji kê hez dikin? Ez Melaya Cezirî Melayê Cizîrî pekî ji serdeman û ji wêjeya em bêjin modern. Ha ya modern jî ویژه مدرن کن بیشن محمد uzun Mehmet Hani Uzun beş yani dikene. her Hêvî nêzîkê me ew Kefamı Can Dostrat'e. Wekî din? Belki Mehmet Uzun şu klasik endi. Bevina ve.
اینه که پر اوامل کرده با کرد نویسیم پر کیف آمد نویسنده را ورانه. هاش نویسنده نه. تماشا دیکن نه گوداری دیکن. فکرم نه ترکی فکر مساعد نویسیش بروی. ها ترکی دی فکر. شو نه. فهم کرد. طعم نادم عرف. طعم جای نگری. ام چی بکن برای طعم بنویسین نوع چاقی؟ بنویسین هم خوینه. آنجی تدید با کوزش خو هر خوینر نمجبوره هر نویسه هر برهمه بعجبینه. مرو گلک جرا ین کن نزی خود بینه خود ناف دادی بینه گلک جرا آنجی جواکت ناف دادی بینه مرو جوان حزدکه لید و مرو هر کردک بری هر تشتی وجهه گله خو ناس بکه و بخوینه ایجار هنزانه نمهاتن پرسا خویا چندمین چهارمین پرسا خویا چهارمین جبو و بشه اون آماده نه بله هدی بر به داوی ودیچن و گر کو تماشاوان المجی آماده بن بلا جبو بشا سیمین پرسامیا چهارمین ب کیجان نویسکار یونانی 400 سال بریا زاینه ده پرتوکا خویا بناوه آناباسیس ده قالا کردان دکه A. Platon B. Xenofon C. Aristoteles D. Herodot Eylem Herodot De goeri جي باور نينو مش برسي واخا منش بوي خو نامي برنامج جبروي de goeri حياتو نبيش goeri دما تهين هي 40 ثانية هي هيرودوت برافو بديرتي داوي بله هيرودوت de goeri evet eylem dibece de Herodot gelo raste anna مخابن eylem gelo masa keseki veneket na disa ve de mahvade perine kiriye مخابن وسایه تجید کن دیسان آب. هون زو پیله دیگه نیز باورم. یعنی پشتی کو وکت تو چه قاس دم ده پیله که نه پروبلمه. لی زو پیله دیگه نه. یعنی بری لمبه پیله دیگه نه. جبر ویجی سیستم اتوماتیک و جدا ویجه. ام بنرن گلو برسوا راست کی جانه؟ کسنفون. چاوا ناورا تو میتولوژی ما مستمن گلک خواندیش خو من چه وقت ناسی خلاص کریه اره نصاب هيرودوت اره تشتك نام جانم مساف عجله جيكر از باورم جبا كدماته پر بو هنا 40 ثانيه ده بو خمنينه جانته صاحبه بله قالك شو پر برسف ده هناك جي وصا غلطي نخمه بلا تعاجز نكا وبمورال نكا هنا برسن ما پرن نوري بله ام هاتن پرسا خويا داوي جبو مرحله سيمين ونامادنه اره وگر کو هونجی لمالین خواه آماده بن جبو پرسا پنجم یا بشا سیمین بلا پرسا میا پنجمین ب جوان کی جان ناوان ده فیلم زاره ده تونه A. خلو B. تیمور بگ C. سیدو D. زاره eylem ما فيلم تماشا نكريه ليه لی از برسوی که بدم ایشالا راست مش خود پیدا کردی دوست برسه کی اره صار همون فیلمی که اره کپی از خوازه صار جگوری هاتیه دستوالا هاتیه لی از وی داره دزی ما مستقیم دیسا جیمان تو جگوریه جد به فیلمی خلو هبید سیدو جی هیا تیمور بگ نبا چه ما نویسیه نوکی واسه زحمت زاره بلکی نبید بلکی بو شاشتی نویسی بید زار نوه جمر گوتنه از بیجم زاره خرج بید بلا خرج ما مستقیم دگو کی جان زاره دگو اره اره eylem dibêje de zarê gelo rast e an na
Dîsa masê vê neketin. Mixabin. Eylem. Mamoste. Zarê te got. û di filmê Zarê de. Kan binerin bersiva rast kîjan e? Lê teqez wê Zarê hebe tê ne were? Belki bu şaşırtın birisi bir Film mamoste. Zarê Belki bu şaşırtın birisi bir. Gelo bersiva rast kîjan bû? Hello. Hello ben Seydo Jeye. Gerek de Zarê li Bêjingê nexista yani. Ne were? Plana nivisi ban. Xeta etmenin mamoste. Wow. Van xalet nivisiye. Ji xwe Zarê ji navê karakter tê. Ve bila zerre ban. Zare çiye mamoste. Kam çi bikin ev jî wisa bû. Hûn zanin ev beşî qediye. Beşê me wisa wek avê derbas dibin. Ne were? Bele. Hûn puanê xwe merak dikin gelo? Erê. Hêvî bûye 8000 puan ji xwe divê beşê de. 8000 bu. Ji xwe 8000 bû. Divê beşê de qet bersiv neda. Ne geçti? Eylem 18500 puan û Umîd jî 23000 puanê xwe heye. Ne were? û niha dîsa pirsên me sedî sed heye. Hêvî ji ber ku qet bersiv nedayê mafê wî tuneyî. Ne were hevalno? Ji ber ku te qet bersiv neda mafê te yî pirsa sedî sed tuneyî mixabin. Yani xwazî min karîba torpîlekê bikim lê tuneyî yani. Tişkî bikin lûre. Tiştekî bikim tuneyî. Eylem tu pirsa sedî sed dixwazî an na. Ez dixwazim. Dixwazî. Tu amadeyî? Bele. Ger ku eylem amade be û temaşevanên me jî li malên xwe ji bo ku alîkariya eylem bikin amade bin, bila ji bo eylem pirsa sedî sed bê. Kîjan ji van ewrên guherbarin ku ji pirtik û gazan pêk tên û di fezaya nav stêrkan de tên dîtin? A. Nebulos B. Messier C. Kadiz D. Stêr. Ez dixwazim bersiv jî nedim. Mafêm heye? Nîne. Na, pirs hat. Ku pirs bê mecburî bersiv bidî. Lê ku te xelet bersiv da, tu dikarî êdî pêş te neçe. Dikarî bêje ez li vir disekinim. Êdî bersiv nadim. Ji bo ku puanê xwe bêtir wenda nekî. Jokera min niha nîne. Joker jî nîne. Na, di pirsên sedî sed de joker nînin. Ku te bersiv da, xelet be puanê te yî beşa çûyî, tenê ê beşa çûyî nîvco dibin. Ku tu şiqek din rast bersiv bide tên ciyê xwe. Heye fikrek te ser vê mijarê ya tê texmîn bikî? Ez ê texmîn bikim. Messier. Messier. B. Bi diyarê tê dawiye? Ere. Te guherê? Ere. Eylem dibêje B. Messier. Gelo rast e an na. Mixabin ne rast bû? Lê hîn jî mafê te heye tu bersiv bidî. Heya sê vebijêrka sê şiqa jî dikare bersiv bidî. û niha tu dikarî bêje ez disekinim li vir êdî bersiv nadim. Wî mafê xwe jî bizanî be û dem ji xwe tune ye. Bila bimîne mamoste. Bila bimîne. Ere. Ez nizanim. Tamam, baş e. Em li vir disekînin û ji xwe puanê te nîvco bûn. Jekan binerin, merak dikin ne were gelo bersiva rast. Kîjan e? Ew kîjan rastî bû ku
puanete nivco kirin. Em binerin gelo bersiva rast kîjane. متى أو قطبة مكوباك أو خالد بت حما بتشن Agahiye ku ser veya bu hevi. Na. Ümit. Mijin zan bu. Beşek taybete ne var edi? Mirov pera alakadar be. Wasan. Ya jî ku mirov li ciyekê dibîra me re nema be. Dibe ku mirov pê nezanî be. Canê te sax be. Xemnîne. Puanetê beşa çûyî nîvco bûn lehîn beş heye û pirs hene. Bila vê çalakiyete te bêhêvî neke. Bila çalakiyete hêviyete neşkîne. Ümit, Belê. tu pirsa sedî sed dixwazî an na? Erê dixwazim. Dixwazî. Em pirsa şaş te nekin. Belê, pirsa sêyem. Tu amadeyî? Erê. Ümit amade be û temaşevayên me ji li malên xwe amade bin. Bila ji bo Ümit pirsa sedî sed bê. Li gor lêkolînan bi kîjan zaravayê Kurdî cara yekem nivîs hatiye nivîsîn. A. Soranî, B. Kirmanckî, C. Goranî, D. Kurmancî. Ez navbera du şiqa danim niha. Navbera kîjan almayî? Nebarim kurmancî be. Dibe ku Soranî an jî Goranî. Ev jî li başûr têvkaranîn. Henekî bi fikrim mamoste. Kerem ke. Me gotibû şev dirêce Ümit. Belê. Ku di cara yekem nivîsatî nivîsin. Goranî an Soranî. Kirmanckî û Zazakî ji xwe yeke. Ez dibêjim A. Soranî. Te goyerî. Erê. Ümit dibêje A. Soranî. Gelo rast e an na. Mixabin ne rast bû. Lehîn jî mafetê bersivê heye. Niha Kirmanckî jî ez henekî bi şüphe mam. Ez naxwazim bersivînim. Tu naxwazî bersivî li vir Na. disekînî. Sekinim. Tamam. Wê çaxê merak dikin gelo. Merak Bi dikim. kîjan zaravayî cara yekem. Ku Kurmancî derê ez ê pir bikim. Welet te gotibû ez bêşensim vay bêşensiya te li vir. Temaşevayên me jî merak dikin gelo. Em binerin gelo bersiva rast kîjan bû? Goranî. Bersiva min ê didiyo ew bû. Ji xwe tu nava te de cara yekem Cara yekem mi got ez te nava. kirmanckî kurmancî ji xwe li Bêjingê xist. Min Bêjingê xist rast e lê piştî bersiva min Kirmanckî jî henekî ez. Cayên te sağ be. Xemnîne. Ka em binerin de encama pirsên sedî sed de herkê çend puanê we hene ji xwe hêvî mafiyî bersivdayî netûne bû. Hêvî hîn jî 8000 puanê xwe heye. Eylem 17205 puan. Ümit 20500 puanê xwe heye. Puanê we niha bi vî rengî ne û em bi van puana diçin finalê. Ne were? İja niha beşa finalê ye. Ne karê henekayê ji were bêjim. Wisa lez bikin. Baş e? û divan pirsa de dem tune ye. Wexta ku we pêl butonê kir dem tune. Lê îja dîsa dixwazim bînim bîra we dibe ku we ji bîr kiribe. Mafê we yê jokerê heye. Jokera yekemîn an jî jokerek jê. Hûn bixwazin em pirsê biguherînin bi 5000 puana. Hûn bixwazin em dor bi dor du vebijêrka. Du şiqên xelet jê bavêjin her carê 2500 puan 2500 puan. Hûn amade ne? Erê. û temaşevayên me jî amade bin. Beşa finalê dest pê dike.
بلا پرسامیا یکمین جبو بشا فینال B. دو ویژه کلاسیک ده کیجان جوره ویژه نهاتیه بکارانین. A. Mesnevi B. Gazel C. Dübeyti D. Kurteçiro. Eylem. از بفکرم Körem ke dikare bi fikri ji ber ku dem tune. Hemû dem ya we yîşev. از بیجم مصنوی Bi diyare tê dawiye. بله Te guere. اره Usa bedlê xwe dibêje erê. تشتك ديجي عقلم ده هي جوه كي ليه بلا بس مصنوي بيت Te guere. بله Eylem dibêje A. Mesnewî. Gelo rast e anla. مخابن و سد مخابن شخوا دوی بشه ده ام در باسی ماسندنه نابن نابن. ماسات پیشی وکت لی سیستم وی او ویخست برسي بيا نزانم ام لي بنيرن ام بنر هوال دکارن هوال که شخوار دکارن تخمین از دبیم قی کورتچیروک به هیوی Ez de jibsa bejim kurteçilok. گلو تماشوانین ما چی دی بیجن و ام بنرن برسوا راست چیه؟ کرته چیروک نوره ایلم بله چما عجله دیکی مسنوی غزل دبیتی بيتي نوره هي بنقهوة. كنت أنا شروق تف- شوانيني. دویجه کلاسیک جورين وجهه كلاسيكن نور جاين تصابه خمنينه مورالي خو خرانك نا بهيفي نبه نوري نمي چالاكي افكن ازبكم ايه ونامادن اجبو فرصاد يمين اره گرکو تماشاوانن مجي آماده بن بلا جبو بشا فینال پرسا دویمین ب یکم چیروکا کردی و نویسکاری وی کی جانه A. Destên vala Lorîn Doğan B. Dojeha ve şartî bawer rûken C. Reşoyê darê Cegerxwîn D. Lexewma Cemal Saîb Eylem رشوية داري جگر خوين te guherî بله بسكنا ما وصل Duayên difikirî Kabif تم قلتي Evê اري ket ما bes te guherî ji وصل ber ku te guherî te got belê belê jî wek erê tê qebûl kirin ji ber wê eylem dibêje C. Reşoyê darê Cegerxwîn gelo rast e anna اوجي خلت بقى زي وصبت مو Na nam nayrın tu biçî Eylem. Ma Eylem. ustaz. Çi dikî? Çima acele dikî? Dem tüne. Sinora deme tüne mikarin haya sibel vir bin. از بصبر ما مستأذن Besebri, aha besebri usa. Tu navete eylem yani çalakiye. Beri çalakiye divet tu bifikiri, strateji u taktik. Ez çava bersev vedim. Çi bikim? Ne var e? اوف Ya ofle. U tu geveri. Geveri hoş çalakiya pektinin. Ne var e? Bajare çalakiya ne? Ya. ليس مقول بلا بواني حوالي مزيدة تربن Ha. Ku Parsiye hoş nada arde. Em binerin. Bersiva rast merak dikin. Em binerin gelo bersiva rast çi bu? Lexewma. Cemal Saîb. Ne خوندی؟ Per acele kir. Ne var e? Caniyete sahibi. کجا سری بده من امجی پیل بتونه کن Ya hun dereng diminin. زانم اما Lezbikin, hunci lezbikin lezbikin. دی ساجیم خب پیرا نگینه Hun lezbikin. Neku eylem per leze. Hun giranin. ما مستأذنين Ere ew per giranin. سي برسانج تدا استخواز Ere دا ere. امان
Eylem ne pırlezi? Bizi dersi bağlı Ez zaten. objektif. Ev pırgıranın. آره باشه پرسامیا سیمین آماده نه؟ آره گر کو تماشاوان مجی آماده بن جبو بشا فینال بلا پرسامیا سیمین ب فیلم کلامک جبو بکو دیکیجان ساله ده اولکو دره هاتیه چکرین A 1909 Ahmet B 1992 Ermenistan C 1988 Süleymani D 1995 Hewler Ümit کلامک جبو بکو کی جان سالده کدری یعنی ام بکو دوجه کردی دم به نباشید زانن لی قالوا أبكو أو بكوية اف بکو او بکو هي درباره bir filmi de آگاهی ekte هي نه مخابن از نباورم که سلیمانی به yani hevler jî nafikirim Ahmet an jî Ermenistan از مافیای جو کرادی سابین بیراوه دکاری پرسه بده گوهرتن دکاری شق غلط جه بده آویتن شقك و بجركك غلط جه باویجی 2500 پوان تا جه دچن لی و بجركك غلط جه دچه کنم شقی خلط ببرسبینن چاوا نه تو دکاری بیجی از دخوازم شقك غلط جه درکه جه بچه نه نه کو از خلط ببرسبینن پوان دچه نه پوان ناچن تو پوان ناستینی او دو پرسین سدی سد دنه سدی سد از دبیجم آ 1909 Ahmet تگویری اری Ümit dibêje a 1909 Ahmed. Gelo rast e Anna. مخابن غلط بو و ما قلت بود باشا فینال ده ماف دربا سیماسه ده جناب لیکام دیسا جواله خود پرسن گلو درباره و پرسه ده آگاهی اکوان هی آننا ایلم از Te بام bota از çe? مده گفت با هولر Evi? 1909 میره بگوتا ارمنستان ده بوتا ارمنستان ام بنرن گلو برسوا راست چی بو؟ خوزی بوتا هات با کومن دو شق بیکرا آمد و ارمنستان به بس ماجد چی بو سازمان جوکری خود بزانه بون بکار ناینن و دفکرین و بکار از ناینن آن کی نه بیرا و هم بکار مش بیر ناینن ما مستوالا نه هاتا بیرم جکل جانیه بکار ناینن جوکر يعني نكو از و مجبور دکم جواب بکار بین نه، نه. لی براد بیرا وده به تنه مراخت کم چما بکار نایلی جوکر جوکر کوم بکار بینن و خلط ببرسبینن و چاو به ویشو کرد او تبدو 1500 تجا كو شق آفت به او 2500 تشو و تغلط برسواد او قص تو غلط ببرسيفينا بوانيتا ناتشنجيكي امید تمام برانشات چی بو جماری آری اللي ورج بالكم تزاني از حسابی وید که زاني چما لو درا دبكو شركات غلطيه هذيكن وين دادكن ده بله، بله. زاري هذيكن نانا از اللي آنکی بكتك يوساتون حسابی وید کم ده برسن سدي ستة عين وساي وق مثلا شركات هاي يا ده بد دقات يعني بجود به نوري بالشور بله. ده برنم اللي دفر ده اب جوكر تن ايش خوش بوكو هنكاري بالنفس بستين نوري مثلا دي ساتنه جوكري وتينين بيراوه جبو هر دو پرسن داویه فیناله بلاد بیرا و دبن نکو از لسر و فرض دکم شاش فهم نکن ها توا شمانه ود به یا خیره شرکو هم دی به جو کر بکار بی نا حیران تنی بلا زانی بن حیوان جهبی یعنی نواره گلک تماشامان دو خوزی مافه جو کریه تلفن جی هوایا بلکی دو بشه پیشته یا د سزون پیشته مافه جو کرا تلفن جی چه ببه
Hûn amade bin em derbasî pirsa xwe ya çaremîn bibin. Amade ne? اري Ediyem ber bi dawiyê vetin. Ne were? Ger ku temaşevanên me jî amade bin ji bo beşa finalê bila pirsa me ya çaremîn B. Li gor mazdekîzmê Xwedayê ronahiyê li cîhana herî jorîn li ser textê rûniştiye û li pêş wî jî çar hêz hene. Ji yên jêrê kîjan ne yek jê ye? A. Guhdarkirin, B. Veşartin, C. Darizandin, D. Fehmkirin. Hêvî Ulan ne zanım? Seni de bejim ya. Ez bejim beşartın. ez mafetê joker tînim bîrete. Dema ku Joker- pêşbazên me pir acele dikin mafê wan ê jokerê em tînim bîra. Joker ejbrim ne zanım yani çiye bersvavi. Tamam. Dış şıkayı derxi her du şıkaydın kişiyi rastı ne zanım jiber bir sadık. Te got Eri. B. Veşartin. Hêvî dibêje B. Veşartin. Gelo rast e Anna. Mixabin hêvî ne rast bû. Pir acele dikî. Pir xwînsarî. Zêde zêde xwînsarî. Xwînsarî carna ne baş e. Di pêşbaziya de xwiyayê ku ne zêde baş e. Qet derbarê vêya de fikrek we heye eylem? Tu ba tê bigota kîjan? من دي كنت با فهم كرن Ümit tê bigota çi? فكرة كيم تنابو فكرة تتني. نعم Gelo bersiva rast çi bû? Guhdarî kirin. Elim gotu bu şuad seri de jî. Vana beşên spesifik beşên taybetin ye alaqeyên taybet dixwazin, xwendinên taybet dixwazin. Ji ber wê jî ger ku mirov li ciyekê lê rast nehatibe wisa li merov dikin. Ne were? بله وصان Mirov çi xas xwînsar be jî, çi xas bihêvî be jî, çi xas çalakger be jî. Taliya talî carna bi mirov dide wenda kirin. Ne mümkün e ku em her tiştî zanî bin. İcar em hatin pirsa xwe ya herî dawî ya beşa finalê. Piştî vê pirsê em ê li puana mêze bikin. Ger ku îhtimala di pirsên sedî sed de ku rewş nê guhertin rewşek wisa be em ê qet pirsên sedî sed ji xwe nekin me bên finalîst filan kes e. Na ger ku îhtimala guhertinê hebe wê çaxê me pirsên sedî sed ji we bipirsin ger ku dîsa hûn bixwazin. û amade ne ji bo pirsa pêncemîn ya beşa finalê بله û ger ku temaşevanên me jî bi hemû kelecaniya xwe li malên ji bo pirsa pêncem ya beşa finalê amade bin bila pirsa me ya pêncem B. Koda ISO ya Kurdî çend e? A. ISO 255 B. ISO 372-3 C. ISO 639-1 D. ISO 145-2 Eylem از کارم جوکرا خو بکار بینم او پرسامن به گوهرین Pirsate bê guherîn. نه نه Belê belê çimana. Çimana. از وین زن Çimana. Haş xwed serî de te got ez nizanim û te pê lêkirê te got ez pirs tekdim bixwazim. Ne were? Ev tam çalakî bû. Tenha çalakî pêk işte re bêjim. Em ê pirsa eylem biguherînin mafê wê joker û 5000 puanê wê jê bistînin. Me gotibû ma eylem. تمام آموزتم Me gotibû 5000 pora ji te bistînin ne were? Bila ji bo eylem pirsa joker pirsa yedek B. Peyva Yunanî logos tê çûwa tê? A. Hest B. Aqil C. His D. Maneviyat. به عقل Te goyerê? اره Eylem dibêje B. Aqil. Gelo rast e? Anna.
te pîroz dikim. سپاس دکم Saet xweş. Başa ku joker heye. Ne were? باشه کوی Em puanê xwe mêze bikin. Hêvî 8000 puan, eylem 22205 puan û Ümit 20500 puanê xwe heye. Ger ku ji xwe hêvî nikare sedî set bilîze, Ümit te rast bersiv da bû qet? Divê beşê de? Ne var? Ümit tu jî nikare bilîze, te qet rast bersiv nedabû. Ji bo wê eylem piştî beşa finalê niha li gorî tabloya puanan bû finalîsta me ya vê heftê çepikek ji bo eylema me ya çalakek. گرک سپاس Bi دکم 22205 puanî bû yekemîna vê hefteyê îjar. Em bipirsin gelo çawa derbas bû. Yek bû yek pêş yem ji hêviyê me xwînsar dest pê bikin. خوش در باس بو پر کیف خوش بو Tu dikarî bû baştir be aslında ji ber ku yani pir internet dereng abi bilez bo pelikra baştır buna erê ji ber valla eylem ne heşti dor jmara ne heşti eyle mertim çalakî pêkanî ne were? هین شی لز بیلی بکن tamam ne kaydı مامو Yani ez bêm ku tu lez baya ew Jikire ka çetir buna pirs pirsên ku em bêjin Burası pence davi zor bu zahmet Zahmet bu. Ne var? Ku- Ne ka pazda ya ul sapır zahmet ni bu te pê pence butonê davi kiriba zahmet bu dibe ku finalîst cuda ji tir jî baya û em bêjin Ümit jî herî dawî zêşte pirsim eylema çalak ger. Ümit ji bo te bernameyek çawa bû pêşbaziyek çawa bû? Ez pir kêf xweş bûm bi rastî. Em jî kêf xweş bûn. Yani wanê heta viratim jî pir şame jî. Serkeftin dixwazim hevalana jî yani pîroz Cem te jî rewş dikarî bû cuda baya niha navbera we de pir ferq Wisane nîm bû. tune ye û ji ber ku divê beşê de te bers aslında mafê te sedî sed hebaya dibe ku em tê ketana pêşbaziyê. Dibû ku rewş biguheriya. E Dîsa jî em pîroz dikin hevalan. em jî spas Kê xweş. ji wanî hat heya vir ji vir heta wanê silavên xwe pêşkêş dikin. Ê eylema geverî ê کرم که مامو çawa bû ji bo te jî? گرکی خوش بو خوزهشتی درشتر با زو قدیه Zû saet û nîmek li virin dizanî. یا گرک زو در ماست با مامو گرک سپاس دکم بو وهمیه Çawa bû pirs zehmetiya pirsa te zehmetî kişand bêtir ya مامو tu lez bû têra xwe lez bû ev ji bo te Ne. jî bû avantajek. نه بره از نبلز بوم حواله امید بلز بو او سه او هر سه ویدیش پرسی متزانیم برسی وان لی و زودتر دست خاله Persentejî O paşa jî beşota mı da hatan ew jî dikarim Ji xwe divê Ere. di bernameyên Beşa di civak. pêşbaziyên bi bûton de zû pêr bûtonê kirinê avantajek pir mezin e. اره مامو Tu dikarî texmîn bike tu nizanî be jî. بله Ji ber wê گرکی خوش بو کیفام jî گرک جرا pîroz dikin. گرک سپاس دکم ji xwe tê li Kurdistanê bigere lê hevalên me din jî yê ku bûn duyemîn û sêyemîn ji bo ku dilê xweş me negirin û destvala ve negerin malê spas ji bo tevlêbûna te hêvî pîroz dikin û em dixwazin çend pirtûkan bikin diyarî eylem ay مامو eylem بلاز Eylem. درش بم تشتک دانیا بم بیمن keremke te Gerek jî spas pîroz dikin mamoste. demat li Kurdistanê geriya dewan spas. bixwîne em te pîroz dikin Gelek sağ olun. مامو Saeta we hersiyan xweş Ya bernameyeke xweştir. têr kelecan têr xweş bû û hersiya pîroz dikim mala we ava be. Belê temaşevayên hêja vê hefteyê jî me finalîsta xwe diyar kir. Te guherê ew ê bi hemû kelecaniya xwe hefteyê carekê mêvanê mala we be. Bimînin di nava xêr û xweşiyê de. Dem baş.